ljudi, pozdrav! Pozdrav za sve pratitelje kanala Gile Kro, a naravno posebno za članove male ekipe. Ko želi može postati član male ekipe, pridružiti se kanalu Gile Kro, pretplatiti se na kanal Gile Kro, pratiti, zapratiti, pisati, komentirati, pitati i sve što uz to ide. A danas Gile ide iz Dugopolja prema Zagrebu. Naravno da sam ja i došao u Dugopolje danas, ali eto, snimamo ovaj dio u svojoj koči. Evo, malo je bilo radione, malo nekog popravka, uglavnom to je iza nas, a pred nama je jedan vrući dan, odnosno već traje 36 stupnjeva, ni manje ni više, i znači mogu reći zahtjevno i za vozača i za mašinku, za gume, za sve je zahtjevno jer visoke temperature, znači da su i otežani uvjeti rada, kako stroja, tako i ljudstva, veli, kako ljudstva, tako i tehnike. Ajde malo vidjeti današnje putovanje, malo prokomentirati. Gužve su velike, ljeto je počelo, završila škola, praznik, pa se to eto tako sve ispreklopilo i naravno onda su na cestama, pogotovo na autoputu oko Zagreba, tamo prema moru, velike gužve. Kakva je sad trenutno situacija, to ćemo znati kroz 10-ak minuta kada izvještaj Hrvatskog autokluba o stanju na cestama. A od toga ovdje, ovaj dio mogu reći od Splita tu, evo sada prema Sinju, i nije nešto prometa. Ovdje možemo reći stanje je redovno. Evo nas u Sinju. Ajde, pali zeleno, ajde! Ajde, tetka! Tetko, vozi! Da vidimo kakvo je stanje ovog dana. Srdečan pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pozdrav! U prometu Ivana Mišlog. Na autocesti A1 Zagreb, Ploče, Karamatić i kolona vozila u pokretu s povremenim zastojima je između naplate Lučka i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika. Na autocesti Bregana Lipovac na Zagrebačkoj obilaznici iz smjera čvora Kozin u smjeru naplate Lučko vozi se usporeno u koloni dugoj oko 9 km. Na autocesti Rijeka-Zagreb u zoni radova kolone oko 2 km između čvorova Delnica i Vrata u smjeru Rijeke. Povećana je gustoća prometa i na autocesti A7 u oba smjera, dok je na Krčkom mostu povećana gustoća prometa te se vozi usporeno u koloni dugoj oko 4 km u smjeru otoka. Usporeno se vozi u zoni radova u Stovreću na Jadranskoj magistrali. Na državnoj cesti D1 Zagreb-Karlovac pojačan je promet u smjeru Karlovca, kolone su između Gornjeg Stupnika i Jastrebarskog. Na graničnim prijelazima zabilježena su čekanja za teretni promet Bar, Polotovarnik, Stara Gradiška i Županja, a putničkih na graničnim prijelazima. Dobro, uglavnom to je to. Veli, i onda na kraju ide veli katamarani i trajekti plove prema redu plovidbe. Srdačan pozdrav i ugodan put. Eto. Znači, na mojoj dionici, na mojoj ruti trebalo biti sve pizzicato 1A, bar do Zagreba, ono, pred Zagreb, do Karlovca recimo. Onda tamo autocesta je. Ćemo vidjeti kako bude. Dobro, dobro. Samo pogasi, samo vatra, samo vatra.
nikoga na ulicama. Vruće. 35 je ovako. Tu i tamo koji pješak. Sticije iz kladionice. Ako je dobre brojeve, roknu. Stari, čuvaj se sunca, drži se hlada. Slabo je biti, a nema ljudi, svi se drže negdje, zatvorili se u kuće. A ovdje nešto ima, slastičarno. Hladovina i nema, ne izlazi van. To je najbolje. Dirit. Tako. Tu je uvijek skoro uvijek najviša temperatura, tako je područje neko Knina najviše. Dobro. Rijeka Butižnica. Malo popustila vrućina, sad je 33, nije 35. Na Pulu. Ovdje, malo možemo smanjiti malo. I ova cesta je ovdje u Bananiji. Ovaj dio je još dobar, a ovaj tu. Pa onda na Gornju Ploču, na autocestu. Ovdje je već malo gušće promet. Pa me čiča masira na 60. Evo sad još luče u retrovizor da vidi malo. Evo šti njega, sad ti je to, evo sad on pojačava malo, sad to ići preticat, to ti je pizdarija. Ne znaš će bude on još pojačal, pa bude malo on dal gasa. Sad. Srce mu popotovo čiča.
stric, štopaj. Tako. Koček. Ovi su sad našli biciklirati Tiranu. Treba biti oprezan, svega na cesti ima. Iza zavoja naletiš auti, biciklisti, motoristi, ovi pritiču, obilaze, mimoilaze. Ovo moramo, ovaj kočak se vraća jebilo. On je mene prošao negdje. Ovdje moramo lagano, pošto je kamera tu, ovo bi bilo. Da ne bi bilo slikanja, snimanja. Ovi voze utrku kroz Hrvatsku na laganini, bez utrkivanja. Uglavnom Korenica je to, ne? Može sad gasa malo, ajde, 40 se tu vozili sada, ne? Opa, ovdje se nešto slaže, ovdje će biti neki program. Će biti neki program. Biće muzike, biće svirke. Pa sad idemo do pauze da se ja znači sretnem sa svojim sinovima i još jednim kolegom, ako će to tak bit, da smo dobro koordinirali, da ne bude neko dugo čekao. Tamo, znači meni posle Slunja, njima prije Slunja, trebali bi se naći. Ovo je koji bok je ovome sa kombijem. Bolje bi bilo se pomakne nekud. 4 banke se vozi. Ajde, baju. Krenuo tu, bok te malo. Ajde. Prolaze
Rakovica. Rika, ideš ti, ne ideš. Idemo možda na pauzu. Ne ide. Izgleda da je ipak malo intenzitet prometa po sustavu. Ili to ono u mahovima. Najlaže, ali mislim da ipak je. Pa već je i logično ono. 4 sata su da praznik. Ko je mislim da je već opičil dole. Tako, idemo ovdje na pauzu. Gore na pauzu, idem gore stat skroz na izlasku. To su moji dečkići. Neću gore stati. Tako, idemo dalje. Sam spomenuo, znači da idem sada za Zagreb, utovar i vraćam se natrag prema Splitu, pa onda do kuda dođem, koliko mi bude ostalo još vožnje, vidjet ćemo, ali uglavnom vraćam se dole, sad negdje oko 4 sata do 10 bi mi trebalo ostati, zavisi koliko sad potrošim do Zagreba. Mada prema Zagrebu ne bi trebala biti neka gužva i u gradu. Dečki su mi rekli da nema gužve neke, tako vjerujem onda tu negdje, a onda poslije jak bude utovar relativno brzo. Pa možda onda do Maslenice, tamo Jasenice ili gore do Svetog Roka, gore je hladnije, malo sada par stupnjeva puno znači za spavanje. To ćemo vidjeti. Ovo moram si, pazi ovo, gledaj ovo. Gledaj stručnjake ovdje kakav hupser su napravili. To je nevjerovatno. Me lagano u Zagrebu, još malo na utovaru. Prolazno vrijeme
prazne, 6 sati je gledao. Utovar. Pet 031 NL. Hvala Bog. Evo me na utovaru, stroj je tu i lagano ćemo početi. Klimatizacijski sustav. Vruće za popizdit. Znači sunce mi ne piči u kabinu, ono pola 8 je 36, pokazuje 37. Varira. Bolje nek dok je sunce opizdilo. Evo, a klima mi roka mi sve po leđima hladi. To nije dobro, no eto. Paše, ali ono, veli sve kad ti paše nije dobro. Baš uvijek. Uglavnom, utovar fertik i tutanj. Idemo 3 sata 35 minuta na raspolaganju. Pa dokle bude. Evo. Evo, šajba mi je od ovih nekakvih mušica. Izdržalo dok negdje stanem da to poperem, jer ovdje jednostavno nisam imao vremena. Utovar, znači baratam sa strojem, nema za mene odmora jer šibo je dalje. Uglavnom negdje Sveti Rok bi bila ono ciljano da stignem do gore. Beba. Pa ajde da vidim malo prolazak kroz grad. Pa opet malo Karlovac, Slunj, Korenica i to. Ne? Stari moj, 20 minuta da izađem od Žitnjaka ovdje do, znači, iz grada, a nekada 45, 55, sati 15, kad je rock'n'roll onaj na najžešće, a danas 22 minut.
prijeboju. Stupa, danas smo vidjeli pozornica se slagala, sada već koncert u toku. Sad ko nastupa, nemam pojma. Saznat ćemo jednog dana ko je nastupa u Korenici. Eto me na autocesti. Još mi je ostalo 19 minuta na raspolaganju, a meni bi trebalo biti dovoljno 15, recimo, tu negdje otprilike. Tako da ne bi smjelo biti frke, ali od Udbine sam imao još 34 minute i mora sam ga rezat na maksimali, ono. Mojem putovanju dolazi kraj. A i ovaj kolega ispred mene staje tu. Nadam se da ume tu. Mjesta valjda bude negdje za sparkirat. Ostalo mi je još 6 minuta vožnje, znači danas 9 sati i 54 minute, 9 sati i 54 minute vožnje. Cilj i plan je ispunjen i eto, to je od današnjeg dana to. Sutra me očekuje novi dan. Nastavak putovanja. Ćao. Pozdrav ljudi za sve.